Now the atrene baba no kwan ye maha. On sa sanda su ginem. Easter Monday. Ye ko choba. Ma feta wana mo SS no. Wo hwe na de atrene be di fufu e maha. Ye fa atrene di fufu. Especially sa white one, plastic ones. Be ye fa atrene. Fufu ne de wasa da position won sa say. Ni wo twa. Na wo boni motokro so wo twa wi so do sa wo mfimfi na de asam kwan. So nim so betumi de beef wa show dodom 1 minute fufu afa ho me ba wo 3 years kwat mi de nam she dodom minute fufu aho ene ye identity as Ashantis but ye munya nwiro nti ye nim se nkan ye manfrafo me si woni fufu da kora na for the first time bra Joy FM car park ha wo de offer o boat na Uber na taxi na wo so wo ba kokomremle Joy FM de wo hia ne wasanka Wayua. De wo hia no wa nya bia mfrefia ma bra ebeton ba ye ebi wa ha ye ebeton bia kofa bia beton wa kofa bia beton we se mi free sugu mu ba ni makota so e wo ha ju do ba ya ebeton bia ma e na we so kra se choba obi didi wi atimi gini de didi yes wo ba bitimi so adidi so kra bom we tu no bia didi abom I don't say ye da so Ghana man yes it's in kumo kese ba ko pe koso ye say de na wo say ye Ghana national food Ede na wasa ye Ghana national food. Ye nyina ye duane ya. Ben ye beji atum se. Aduane we die. It cut across the 16 regions. Obia mantem bia ni. Mantem bia ni. Okay. Say I learned say last year and Penfor started the research. And I know they are about 60 to 70% as we speak. Okay. Na as to say ye be ending that bend there me to me name. Cause so mo eni nyina or say fine tuning say ampa say ni enya insanity but minim say wo so a ofie no empenfo no abedi nkomo ye no ni nkomo a the question na mabonten so ye say dear no say ye Ghana national food say ye dokno say ye fufu say ye banku say ye ampesi say ye akpele say ye aduane bia aduane ben no say Ghana national food ye nyina ye gitum this year say we na say this is Ghanaian identity say ba ye aduane a ye ka Ghana ni e kan wiane semu a ye wadwane ba kwa ye bo a e be stand out okay okoda gina na ka egba obi anim say egba de nti ha no say ye kwalulu say ye tugbani say ye acheke yes say ye banku say ye apesie say ye fufuo say ye akpele say ye mo nti ye nhwe ne omo ye ho research ni yi baako aye ne say Ghana fo aduane omo pepe na aduane pa o hwe 60 regions ni nyina be bia be fa bia but him say ko Google na ogbo a it's unconfirmed ba ko Google na ogbo fufuo de be yiniti oh okay fufuo de be yiniti yes fufuo enti na mesi ye nhia na ye ni fufuo mesi aduane a ye de ato dua ba ko so dua foforo aboso aduane a yatea no nti eto ye mu a tena ho che yes aduane a sabi enfifire kakra wom ensuo wom eno nko na aduane adwo wudi na condition ase craving fresh because process na firm no bukom banku na ite powers to one crave no yes process na fufuo firm ansa na ebedru nsama no nsa we mienu atwa na ade afa kwan na ade ato yem no sese su mire yi ni sikakra eno akra se na maami bi di mire na manim ha nsuo to pa nsuo to abonten ho asempa chbo am drive mo hwe yi yesre pa mo am drive no and one other thing me ba homachi no ya ye fa poku ase kwan so me hu se omo afiri enkran ha ekopoku ase no omo du baby a ofanko barrier kwan na omo ye no start no a minim de asi ewo ekopoku ase no okay ba me hu so omo nyina divert be fa baby a wo mo afiri amasaman bankran no okay nti omo nya du baby omo ye kwan ne pe ji so omo take omo left ebesi ekwan no a ba ni momumu okay na wo hwese de trailers adopa me batanka because ho ne chi so bebu ni nsa no den eti yesre ni na nsuo ne kura nyanto ye mpo no as at 4 am me free fia ba no sabre nsuo to ye nim traffic e be ba kwan ne so anopai eti yesre mo hwe hey we oh who said the last year call ye ay hey fufu na mo yi ni sa no we body akom adwa me enkodi nkomo we nyame adom adwada abai power ade bi ho to myself adwada 20 feet of March
ye mofra wo yesuku awodom no ye mo obi a laptop. Oh wow. Question manfo bebre ebisa ye say. Enye campaign bi ne e ba be chemiensa enan bi ni akoto ya dwemu. Na afedi aka no akwakoji mu ana. O makan kora ni nyina dodo. Ene se be bisa ho asem. Ehun dodo a o mo de be ma wo bia. Bisa say efiti dwade concern ye che. Duration say na Jemfi adwabo eye panipa o kasa panifo a ehwema sa project etimi ebaso e fe ne Ghana Smart Schools project. Na ati e ka mo achare pai eba bedwam so. Yo me dijo so that's you bro. Yeah, that's it. Me mama watch. Yeah, that's a pass out of place waje brena oni ebetwe enkombo. Ne ebisa ayese sa so video mai na yetimi hu anim ye. Sa project a mode eba nyame yadmo a eda adwada no botai pa anything. Yo ending kind of be asida kese be ma trade up on nyame se wa ma adepa bia chien na ye kan atiasefo a me no me no ne me nua ba ye tiase asida so be kwa ma me panyimfo mo pause project na adodan kwa akufuado ye mampen kese ne na bedie chire na me am minister honorable Dr. Yo said duchum so monya sai ni swade hunu ise so mo be ma Omesua akonkan ewo Ghana. In fact, Ghana Smart School Project no a project ehuhia akonyina. Na a project ebeboa na ahye enwomesua mu kina. Na wosha ewiasem nyina ya ye bibi e friend SDG agenda, Sustainable Development Goals. Na sa goals no emu fa ba bi wo ho a esese oman bia no wutimi eye nioma ebe improve no. SDG 4 no ekasafa quality, access and equity in education. Okay. Na osha obia oman bia no try so be improve sa SDG 4 agenda no. Country bebre eko yes anyoma ebeboa na Ghana so edre so. This year so ye 21st century. We are in the fourth industrial revolution. Bibia aye digital and you know Ghana see a percent woman share konkan a eni kwasi enso ye sit down ye hwe e say e boa na ye hyemu kina enunti e na empanfo hwa na adodanko akufuado se bi ono de oni bi adamfo se bi ankuna bi adamfo bia wagena tum so ono de woman sua de o ma division e ma ho enti se wiasum nyina e yesa ono so be make sure sa akola bia sebe enka ne tetene nka papa ni bi wafo ni bi papa o maami ni bia enka be ye den so be ko school no or the first chest ba abeboa ama obia anya school akọ na empo ne se wiasema du pop industrial revolution a ene obeboa no ama akola bia tablet na yim yensem eti nana ne bi say for primary secondary and tertiary for the HDM amomo. Yo, Cecilia, no project, the ministry, so minister, Edayano, or director, Biano. Yeah, project, Bia, the kind pilot project, no, yeah, selection near pilot, we are near testing project, no, near her bit near expanded project to be sustained. And to the CRE start tier free SHS 1, 2, and 3. Now, a honor free SHS no near the akola bia or who biano, and found baby out free and found who out don and found so papa will be my mini be also be tablet. Now, I could see dear, there be a woman soon have a conkind. Sir, article 25(1)(c, the baby pin. No, thank you. Sir, yes, started Monday now. The Ben Yen Mr. Addition for a war, yes, second cycle institutions, no, Obian Sabeka ne tablet. Yo, was schedule ya take time I prepare schedule no. Na schedule no enye yankwa na ye tena ho prepare ye collaborative effort inti ne agencies ni painful bebre school pon school for bebre na di hu komo GS ni TVET painful nyina eka ho bi enti ya selected 30 schools ye kan edwode akoma wo mo schools bi te say opoku are bi te say manfe girls bi te say Wesley girls ya selected and ye de komo bia benya binti nuru so a na chese wo shadow enuru ho enti ye be pa painful no na ya start ni ache ai eji say ye hwere mi say ene ekosi da ben ne be che laptops ni nyina we bi say we say
akyerɛkyerɛfo a ɛwɔ ye secondary ne primary atuate o matene baako ɛyɛ sɛ aban atete o sika so de kɔtɔ laptop ya mo nsankan eti arehyebu be na wo sɛ ne aban de ne sika nyina ɛkɔ akɔtɔ no efiri ne kosi bre beto aba na wie no na akora bia asa ka ne tablet no correct send you make kind of say 7 paying for the come asem be say yes ate pen na tewie pen na kakra so pen nyankoma gokrati was me so me pe na na kufu adonim say onyiyim enti so be ya mata as say ya matewia obia nsa be kan de enti ebre no ene yesu enti no 30 schools le kwa minim say ye beto aba anase bibisa no obia nsa aka ne tablet na me pese Ghana fo nyina ete se project we no na adiu dada enye for abato anase obi de be ye campaign da bi eye womasua so ya ade a ye ntoto na se ye mfa nya amanyosem eno nti no ye president onim entu na oye nti ne brenda dro obi abenya ne de ye nyiyim na meja kwa mu akọ ade anko teacher fo behwe so de akire nkwada de mpo ye se emaye dia na fe am ya wuri eja eno na ya te dia si tablet swing yo teacher for omo in fact omo hu hia ye pa na say na me di kan ne say century ni e wo no 21st century fourth industrial revolution me ma so me share infusion of ICT so no me ye bibia me paying Dr. ya say bitwum o ma ye share 5 critical things ye share san ye the ICT and such intervention aba ye have one policy ni ahwe content ni ahwe capacity building ahwe infrastructure ahwe curriculum and assessment capacity no ho asem na wo ka no na wo be hwe ya ye trainee teachers ni nyina so mbetimi use tablets ne computers esua ade eruti ye yi teacher bia mu obia sabeka de esese ne saka na adesua ese de mom no mutimi kira ade e online ye de mom sabi ni papa ade akokotoko ne ye na bro o pa ade akokotoko ya dream internet wana wenya internet asem good question. Ultimi use no bra internet wo brand so internet any ho no ultimi use. And your bronika sem ne beka se offline and online mode ni nyina ultimi use. Wonum nyina ya assessment ehun se Ghana the here tablet no 4 inches size no screen size near 4 inches and RAM shem 4 gigabytes and solar powered intino so only can akra ultimi use and boa bibia akoso and obi kra say bi hu atochi ma wadi dem bi anase bibisa no your features wo ha obi a disability and disabled students no wo so ka hu bi again equity in education is the flagship of this project na ever CPR the person anya brand ni atwe enkomo na Jemfi adwabo a company for Ghana Smart Schools project onankasa na edi anymore with the Minister of Education Dr. Osaya Educhum and the papa yes say on said we am ka say wo ko bi man so asa bre be enkola na duru ene ne mo omodu omo nsa ye wo ho no mo no ano woden enti say eye nso so nyame ayadom na kakra no nkwada no so be duru sam pempenso ni bia na ye eni gisem sure na mo minim say question ebu say bia ye relevant timing ebrebe no mbenya ya gibi ye wo ha mre bi say laptop sa I think somewhere was it 2008 and also laptop schools kakra ye hu bebi a ekokosi ye enti no say RGD na oka no yes RGD na meka no ye hu bebi a chekosi ye ni bebi a ni pa do ye bie ye nye na teacher for so de omo so su hu a besi mesi atete wo mo besi ne wo mu hu bebi a yeko na nkwada yi di aba we hope say obi mehye bebi emefa numu nkogu ho so wo de komane ma obi adwumade ni sini na so no ya kan nkwala ne dodo a yekocha amomu akoda bi nya bi because ono ani brenti edusi ni mpase yes ne nana no nyina ba benya bia be yusu mu a de be hye mo sase mo nche no mu make sure say akoda bi owo ye secondary school bia sa kan bi na botaye nti aban ede ba no ye ntimi enu ewiase ne dum pempe so bi adwa ye nya ya dwe se ye san ye chi yes because ye nko ha na wiase ni omu nyina omu no obi ye ko tie ntimi ma ye ma no enka akira yes you support you omo na say nye se sika ne yete ato a we pay ni unnecessary excesses yes ya kan nkwala ne dodo ye dim se nkwala ne ye 20 o man se ye niska mo fa 20 ne mbra mo kwaji 50 abra ye dim se nkwala ne ye 20
na ye kotua sika bi asabi sabi mpreduasa emfaso bi ani ye jimudi se me ya ma so aba mfaso de ama Ghana munye die when GRA reacts to Bawumia's concerns, Ghanaians advised to eat vegan foods for good health. Telcom's chamber calls for national self-sufficiency in internet infrastructure. 2 Canadians switched at birth received formal apology. Delhi's chief minister arrested over corruption claims. We edit some who will be in a good adomonline.com. Yeah, Brennan T. Okay, so the Daily Satellite was a lawless Badwam takes to Facebook after hijacking Parliament as majority minority trade bars. Chamber of Commerce welcomes Bawumia's policy proposals for private sector growth. Lack of gynecologists contributing to maternal mortality in OT. Health Director. Wow. Why? Because baby a manyam, mantem bia manyam. The custodian, GNPC CEO Poku Arinier Dankwa, transforming Ghana's oil and gas sector with vision and action. No suit against new ministers' approval. The custodian, I don't know. Well, next year, Obon Krata na poso your online portal on this one some and the asumia na ye ho aba no next we can see beba na afi ahosepe aba asemono ebedika ewa ha na amatrase komotwetwe bua na ye firi ho ma na kai said den no a special day for full party. Watch out. Special. Wakwenya kra na so afre. Ade na wo hwani mu nkwan be na oba be die. Obedi ufu ofon so ne. Eti kan ho e obedwom so enko ba bia.